Drugi vikend zaredom u Crikveničkom šatoru plesalo se i veselilo dugo u noć. Pozdraviti sve maškarano, ne maškarano, civile, a pogotovo pozdravljam sve grupe Crikveničke. Ovoga puta maškarani posjetitelji uživali su u glazbenim izvedbama grupe Trend i hitovima gosta večeri Mladena Grdovića. Našeg večerašnjeg gosta, Andrej, pozdravite moju grupu iz Zagreba, grupa Romantik. Hvala lijepo, Crikvenica. Daj mi malo, mogu dole, daj me ne vidi malo.